So next one we will show you another very powerful piece. We call it Kebiar Pengeleb. So Kebiar Pengeleb is one of the really old kebiaran dance from North Bali that was like created I think on the 1950s and then reconstructed again by Bapa Keranca and taught and teach in Cudamani since I think it was 2011. So this dance Pengeleb is a telling story about a woman emancipation in the early 1950s. Selanjutnya kita akan menyaksikan tari Pengeleb yang berasal dari Buleleng. Tarian ini diciptakan sekitar tahun 1950-an dan diajarkan kembali atau direkonstruksi kembali oleh Bapa Keranca di Sanggar Seni Çudamani. And after the Pengeleb, we will have an intermission, a 10-minute intermission. We also have a snack and drinks behind, like over there, like the next room right there. So you can grab a snack or some drink. And then after that, we will show our like second part of the performance today. Setelah tari Pengeleb, kami akan mengadakan intermission atau istirahat selama kurang lebih 10 menit. Jadi apabila bapak-bapak dan ibu-ibu boleh membeli, ada kudapan kecil dan juga air minum di belakang panggung kami persilahkan ke sana. Kemudian bisa kembali lagi untuk menyaksikan bagian kedua dari pementasan pada malam hari ini. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada penari dan penabuh. Please enjoy tari Pengeleb. Thank you.